Ay guys, kabalo mo guys na kung saan ni pag-open guys, gamit ko po guys. Ha? Ayun ni gamita guys, ay useless kini guys. Alright. Apa guys ha? Guys, ganito ko guys ha. Ayun guys, ito guys. Tawang guys, cancel lang guys. Ayan guys. Takbalo guys. Cancel lang guys. Magdusod-dusod na guys, naaman din guys. Mga hugo man mo guys. Mindset ba? Mindset.